tham ani pa amala olo chung chung la omani nyam to la khala ta wa khaje ne to ki ye tham Zamling chuden henzo ki ame homa chipu the chugu ke bane dawa thuk phartu twege ba thang dawa thuk ne loini phar ame homa nyam thu chugu shela twege pe lamde na yu chugu shela the thuche maren kong la ya te ba ina chugu la lucho chewe ne obesity thang gyuma ki neshi so na ki nyenga yu ame homai chukula nanto khali ye tham ame homani chugulaya shindu khel chemboi ame homa nangki carbohydrate protein fat vitamin mineral chegi chethe dawa chupar gi chugulaya che khachu gyo bathe yoba thang seju thenje chugu charlong thang lebe cha ruko chugu supe wangbo chelaya phendo chembo yu ame homa tungkhen ki chugu the rikpa thang IQ yang yaga yu ame homa nang tu immunoglobulin yoba thei chugulaya naja manawe phendo yu theyang chambe neshi thang thobo she ki neshi the ame homa tungkhen ki chugu na laya nyunga yu am breastfeeding ki amala phanto khari ye tham nuso ham breastfeeding ki amanaya phendo chambu yu chugu kesarwe jela ame phune the chugu maki ngwen ki phune shin soya ki phendo yoba thang phune ne chugu kesarwe je ki dyun ring tha themba ham postpartum hemorrhage machawe phendo yu nuso trekhen ki ame na nume dene breast cancer thang ovarian cancer naya ki nyenka the nyuwa yu chugu la homa te tu ama thang chugu phar ki chewa chero yongwa thang ame semkam chuden yapu yongwe phendo yu ame semkam chuden yapu yongwa ina nangmi nang tu chewa thang shide digi che yongi re